Selamat siang diselamatin guys. Kita review kursi isi tikus iki. Kursine isine tikus. Wah, heran. Kursine kok isine tikus iki piye toh guys? Guys, la ilaha illallah. Pas dikeluarno malah grombol tikusnya. Aduh, edisi bersih-bersih. Isine tikus. Katok rasanya. Ya ilah. Kursine isine tikus. Coba iki. Tok serwese iki. Oke, peyuh ke sampah iki. Apik bentuknya tapi kok isine tikus. Oke.